mushaka n'umwete kuko hari igihe bitazashoboka. Mushaka n'umwete kuko hari igihe bitazashoboka. Ngwino ugura ibyo kurya nyakuri ngo nibwo umubyibuho ubugingo bwawe buzabona umubyibuho. Imana ishimwe. Abantu bari bamaze kubingwingira mu by'umwuka nimaze bongere bagure bushyashya. Abantu batari babiherutse nibongere bagaruke. Yesu yitanze Golgotha kandi umuntu wese agira inyota yo kuza hafi y'ijambo ry'Imana. Wari urwaye yumve ko hejuru yo kurwara hari Imana ishobora byose yamukiza. Wari ufite ibibazo yumve yuko Imana ifite igisubizo. Wari ucitse intege yumve ko Imana ari itanga imbaraga. Wabonaga byanze wabyakwangiye umunsi ejo bikemera. Wavuze ngo igihe nasengeye ko ntacyo nabonye nje kumubwira ngo nakomere. Utegereza no kurindira byemeza umutware. Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Banje kubasuhuza abakunzi mudukurikira. Ndabashoje mu ndamukanyo y'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe turabakunda. Amen. Ngiye gutangira ndirimba murafashwa twumve n'ijambo. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi murashira inyota, kandi n'udafite ifeza naze nimuze murye munywe vino n'amata. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi murashira inyota, kandi n'udafite ifeza naze nimuze murye munywe vino n'amata. Niki gituma mutanga ifeza rwose mukagura ibyo kurya bitari nyakuri? Na feza mbaka bana banje kuko nitanze Golgotha. Na feza mbaka bana banje kuko nitanze Golgotha. Mushaka n'umwete kuko hari igihe bitazashoboka. Mushaka n'umwete kuko hari igihe bitazashoboka. Mushaka n'umwete kuko hari igihe bitazashoboka. Na feza mpaka bana banje kuko nitanze Golgotha. Na feza mpaka bana banje kuko nitanze Golgotha. Na feza mpaka bana banje kuko nitanze Golgotha. Na feza mbaka
nta feza mbaka bana banjye, kuko nitanze igorogota. Amen. Turashimira Yesu ko yitanze igorogota akaduhuza n'Imana. Nta mafaranga dusabye, nta feza, nta zahabu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 55 kuva ku murongo wa mbere. Haranditse ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Amen. Ijambo dusoreje ravuga ngo nimuze mugure ibyo kurya nyakuri. Imana ishimwe. Turabwira umuntu udukurikiye natwe turimo twibwira, dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimuze mugure ibyo kurya nyakuri. Ritubwira ngo nta feza turi gusabwa, nta kintu n'iki na kimwe turi gusabwa, ngo ahubwo nimuze. Haleluya. Aravuga ngo nicyo gituma abantu muri iyi minsi bari kugura ibyo kurya bitari nyakuri, bakagura ibyo kurya bidakwiriye, bakagura ibyo kurya bidahagije. Aravuga ngo nimuze bana banjye, mureke kugura ibintu bidakwiriye, ahubwo mugure ibintu bikwiriye. Imana ishimwe. Abantu bari bamaze iminsi bagura ibintu bidakwiriye, nimuze tugure ibintu bikwiriye, kuko Yesu yitanze igorogota. Nta kiguza dusaba, so nta kintu n'iki na kimwe ngo araduhera ubuntu. Waba unanijwe n'imitwaro y'ibyaha, waba unanijwe no kwiheba wibereye iyo, ariko uyu mwanya nje kukubwira ngo nta kintu n'iki na kimwe cyananiye Yesu, nta kintu n'iki na kimwe cyamunaniye. Ngo ngwino. Haleluya. Wigure ibyo kurya bitari nyakuri, ngwino ugure ibyo kurya nyakuri, ngo nibwo umubyibuho, ubugingo bwawe buzabona umubyibuho. Imana ishimwe. Abantu bari bamaze kubingwingira mu by'umwuka, nimaze bongere bagure bushyashya. Abantu batari babiherutse nibongere bagaruke. Yesu yitanze igorogota, kandi umuntu wese agira inyota yo kuza hafi y'ijambo ry'Imana. Wari urwaye yumve ko hejuru yo kurwara hari Imana ishobora byose yamukiza. Wari ufite ibibazo yumve yuko Imana ifite igisubizo. Wari ucitse intege yumve ko Imana ari itanga imbaraga. Wabonaga byanze wabyakwangiye umunsi ejo bikemera. Wavuze ngo igihe nasengeye ko ntacyo nabonye, nje kumubwira ngo nakomere, gutegereza no kurindira byemeza umutware. Imana ibagirire neza. N'iryo jambo ryamfashaga ndetse n'uyu muririmbyi. Reka dusoze dusenga. Imana ibahe umugisha. Murakoze kudukurikira, turabakunda, kandi nawe udukurikira ukomeze kubana natwe. Imana izaguha umugisha kandi izaza mu byawe. Amen. Turagushimiye Kristo kuko witanze igorogota. Bw'inama riteranye mu ijuru ngo habuze umuntu n'uyu n'umwe waza kubumbura igitabo, ariko wemera kubumbura iki gitabo. Uza mu isi kuduhuza n'Imana. Urangije witanga igorogota, uravuga ngo nta feza, nta kintu n'iki na kimwe usabwa. Wemera kuza uzamuhera ubuntu, ngo hera ubuntu umuntu wese ugukeneye, ufite inyota umuhaze, kandi umuntu wese umugirire neza. Urakoze urakarama, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.